He kai whakaako kori tinana Māori kei te taumata o tāna mahi I roto o Poipiripi. Ko Nathan Jones tōna ingoa, he uri no rongo whakaata, ahakoa kei tā wāhi ia e noho ana kei te aro nui tonu a ia, ki te kimi kaupapa hei āwhina I te hauora o te iwi Māori. He waiata rongo nui ki te wā kāinga, he kori tinana mo te iwi Māori. I just want to be able to put something together that I can take home to the people. I think health and well-being is very important in our culture. Kei Poipiripi a Nathan Jones e ako ana, ko ana krai he kori kei te kaha tautoko hia, I nā tana toa. He's one of the top instructors going around, a lot of aroha, really caring for the participants that are involved in the classes, but tries to make a lot of his teaching relevant. Ahakoa kei ahita reiria ia e noho ana, ko ana mahi whakaako kori tinana, no te wā kāinga ke. Be ahead of the game. He kai mahi ia mo te pakihi whakapakari tinana o Les Mills I Aotearoa. Ka tahi ka hunuku mai ia hei kai ako mō rātou ki konei. I had to deal with the homesickness, I think, for a while, being away from the people and friends and the whānau as well, but concentrating on having a good career and being able to, help people and shift people in their lives has always kept it rewarding. Kei te ngākau nui ia ki te hauora o te iwi Māori, koe nei tana tākoha kia rātou. All the whānau can do it. The children can enjoy it. The fit can work by getting a little bit lower or working a bit harder, and then, the kaumātua as well can get in there and just throw their arms around a bit. He taonga ka whakahokia mai ki te wā kāinga, a tōna wā. Engari mo tēnei wā kei te nohoa Nathan ki Poipiripi, kia tū ia hei kanohi mo te iwi ki te taumata tike o enei mahi. Atu I Poipiripi, Irina Smith, Te Karere.